Comrade, uqale ngisho ukuthi lezi ngoma zomzabalazo ziyakhuluma. Uma ungumzabalazi ozabalazela abantu bakithi, ufuneke umazi iculo waze-inspire. Awuhlali phansi Comrade Mbamani masicula lezi ngoma zomzabalazo, ngoba kufuneke zi-inspire, zi-inspire abanye ukuze umzabalazo ungene kahle. Futhi zisuke zikutshela zikunika i-direction ukuthi uyayi-understand ukuthi umzabalazo yini. So they are very important. Sengibongile Comrade owami umsebenzi sikhona ukuthula inkulumo is to deal with the implement part of i-organization. Ukuthi i-organization kufanele ibhekephi. We need to give direction i-organization community. Siyakuphethwe njengamanje. Siphumele i-date. It is like ukuthi siyempini i-date sesizwile ukuthi ngomhla ka-4 kuNovember. Anguphinde lo-Comrade. It is like ukuthi siyempini i-date siphumile ukuthi impi iyobambana ngomhla ka-4 November. So mayisiphumileke i-organization ilungisana social ukuthi abe ready for that war. Ayidinge amasosha anesiphothophoto. Idinga amasosha akhombisayo asemhlanje ukuthi are-ready for a war. Ayiwadingi amasosha azofika late. Comrade Mbongani, ayiwadingi amasosha azofika late. Ngoba Comrade mawufika late emhlanganweni, usho ukuthi wena ngosuku lokuvota sokudeploya futhi yakuleya meeting. Ufike late, ufike sekuvotiwe. Ufika ama-opposition asebafakile babhala kuphepha. Ngoba wena ufike late. Yisikhathi lesi Comrade suspended democracy. Msana Comrade, there is no democracy in terms of election. Imagine Comrade ukuthi nampela sithi sinamasosha ngempela. Siyizwe sifuyo. Bese kuthiwa kuyahlangana ngo-10. Uyingxenye lesosha. Bese wena ukufika ngo-11. Sesihambile vele. There is a Comrade. That's a problem. Awumagine ukuthi sinamasosha Comrade. Sithi siyempini. Ukhomanda unika i-direction ukuthi izophuma kanje. When uphamisa isandla asi-discuss ukuthi sizophuma kanje. Nina Comrade, akusho mina Comrade ukuthi i-democracy has been suspended. Usho SG, washo president. Si discuss about deployment, I challenge me.
uqale SG no president. Uchallenge president. Lama structures la esiwona njengamanje njengoba sihlangene la siqhubeke nokwakhana. Yi-decision yama-national officials elifwa president or SG. So owethu njengamanje sizoqhubeza i-command ephumile ukuthi njengamanje phuthumani iqedele uku-establisha ama-structures ngoba i-data registration in cooperative bani June. So uma usafikeleke njengamanje cooperative usanova wes uyilida kufuneka ulide ukukhanya muntu le cooperative izolo besine problem was it yesterday Friday sibene problem ebikade ihambisa izinkomo enkonzweni yamaNazaretha. Respect inkomo ezimbili zokhethwa inkomo ufanele senze konke okuzokwenza ukuthi ukhona uwini. Ama-comrade alidayo amanye awazange nemithi awazange apologize. Namhla sihlangana nama-branch ama-comrade awekho amanye awazange apologize. Asebuyelele futhi. Aseqalile ngakhanda ama-parallel structures. Kodwa-ke into emnandi ikhona ama-terms of reference. Athi ama-terms of reference enyuwalo sokuphana ema-structures funeka simreport bese yamove. Akuzokuqina lapha uma ihloniphi i-organization i-technology isikhathi se-democracy has been suspended. Uma ihloniphi i-organization uzoyihlonipha kanjani usuyi-cancel? Usudeployile uhluleka ukuyihlonipha kusemanje uzoyihlonipha kanjani usuyi-cancel? Therefore, there's no need to deploy. Asikhathi corporate ukuthi somesejana ne-corporate sizosebenza ngesetshenziswa sizosebenza corporate. So isikhathi sama-debate nokumesejana kuzobabikho. Uma isiphumile i-command ukuthi namhlanje sivuka sibheke ekutheni uphi, you must toe the line yosetshenziswa. Asizukuvimba ukuthi uzoba ne-arrogance and so on and so on. Ngeke sonke silwa nayo sibhale i-report. So-ke bakabane umuntu ukuthi akanxuse ukuthi asibambisane. And corporate siyile leadership asifuna ukusebenza nge-factionalism. And I'm thinking
Ngoba corporate sidingana sonke. Akekho umuntu ongeka deploy eComrade. Wonke umuntu uzodeploya usebenzele umkhonto. Sonke sizodeploya eComrade. And isikhumbuza eComrade ukuthi le deployment 5 months siyokhethwe. So there is no need to see when an else is aspiring 6 months Comrade. More be clean. Now what terms of reference is October. As Ketebe Utisa social like Toga 6 months. Although those 6 months deliver my result amazwi aphakamisa iflag ngomuntu wesizwe ekhaya. Into yokuqala-ke njengoba sibizele eComrade ukuthi si-check ukuthi i-organization ikhona lapha phansi. The branch is the basic unit of the organization. Uma i-branch ingekho kusho i-organization ayikho. Umkhonto uthe i-branch ayibe based kwi-VD bese yokwakha i-ward branch. That was the strategy somkhonto ngoba uma uya okhethweni kufuneka kube nama-volunteer. The more kunama-volunteer, the more ama-chance akho okuwina. Ithi lento okusho ukuthi uma kube siyayilandela lento eshiwo umkhonto siye kukumba sibele into engekho. Ngoba abantu abanayo isikhathi esiningi laba abashona ngomsebenzi. Abantu abangakwazi ukusebenza ukuhleka kwabo bavama ukukhava ngomsindo wabo. Bafuna sinalele umsindo as if bayasebenza labethu. Lento ukube siyawulandela umthetho womkhonto 50 kwethu labo 50 bakhona kusho ukuthi uma sinama-50 yawu-6 automatically usunama-volunteer awu-300. Sizwahle Comrade? Yeah. 300 isho kahle. Usunama-volunteer awu-300. Kulo 300 uthi nje umuntu noma asabenzani door to door ekhaya imizemningi inabo abantu aba-more than 5. Uthi nje ekhaya nje thola abantu abawu-5 ewadini yakho abazovotela umkhonto. 5 times 300 isho kahle. 5 times 300 1,005. We need what? We need to be mathematically correct.
wena into yaziwa ziba umsindo nje kuphela so bathi bathina abantu benu kwa umsindo so comrade sizocela ukuthi sisebenzisane inkundla zomkhonto ziningi bafowethu eziningi zozayisana ukuthi asibonge ziningi mina uma bekade kunama-faction la kukhanya kude ngizosebenza nawo wonke umuntu ngingunobhala wenu nonke hhayi we-faction ethile unenye i-program comrade esizoyenza ngomhla ka-26-28 ezoba lapha eMqobokazi bacele ukuthi sibatholele imakhi sesiyilungisile yabapostoli bonke balayikhanya uyazi ukuthi niyenza nobani niyenza no-number 8 Number 8. niyenza no-comrade Musana Ako, lelo usifuna ukhipha amathanga uqinile amanzi azowabeka lapha abantu bethola amanzi sayithalele ukuthi buka ukuthi sisebenza nawo wonke umuntu omunye bezo-expect ukuthi nayisebenza nomsana sifuna umkhonto uwinde komuntu so-ke comrade namhlanje sithi ama-faction aphelile empondweni abakade bengakhulumisana bakhulumisane manje ngoba comrade laba bazolokhu beqhubeka bene sizovele sikhiphe bona bobabili lento kufuneka siyenze from the region up down to ama-branch siyezwana maqabane uma siyowenza njalo ngakhomplethi umoya kancananana uyojabula kahle uma ithole ireport efana nayo ngizongena ke kwireport maqabane le comrade angizokuyifunda soyifundela ilokuzana ngizokuyifunda le introduction yami engale ngaphandle ngizochaza ngento yama-trust esesiwakhandile se-region lama-trust comrade akusona awe-region kuphela okay lama-trust makanje azothi ama-sub-region uma sesiwakhandile nawo futhi sifuna akhanda ama-trust afana sezwana ngokunjalo futhi kuyaphansi wadinga siphinde sikhanda ama-trust afana nawo lokho-ke kusho ukuthi okade khala ukuthi akangenile lapho uzongena ku-sub-region okhala ukuthi angangena ku-sub-region uzongena ebrantshini so ilento engisho ukuthi iy'khundla ziningi
Musanike ukuyipheshina ama-tax team ethu noma ama-unit ethu. Ngoba nathi siyithi nje ngeke si-challenge province. No province ngeke i-challenge eka-national. Futhi thina asinayo ilungelo ukuthi sini-impose lapha ku-sub-region. Sithi musufaka ubani lapha faka ubani. Funeka nisenzele uningi. Nani futhi ningaka-impose ema-branchini. Sizwana comrade. And kunama-task abanye sibafaka ngokwama-skill abo. Akusho-ke ukuthi laba abanayiso structure se-region kodwa abavela la sebezohlala ku-region cha. Kusho ukuthi u-comrade ohedayo ola uzoyibizela i-meeting ne-team yakhe be-discuss ukuthi ngenze isibonelo ngayo zokulida ama-ID nento yaka-IEC. Uzobiza i-team yakhe abe ne-meeting. Ngisho leyama-sub-regions labo abahlala ku-ID and IEC be-discuss ukuthi into ye-registration njengoba izofika nje i-approach yabo ithi sifuna besinike i-program of action ngenze isibonelo ebese kuya kuzonke ezo-reporta ku-structure ukuthi i-program of action ithi sizoba ne-program esizogqugquzela abantu ukuthi abaphume beyorejista. Ngoba umuntu ogqugquzelwe nguwe ukuthi akahambe eyorejista ngosuku lokuvota uzokuvotela. Uma sizohlala singayi babakhipha abantu ukuthi abayorejista bekhisha amanye amaqembu ovotela lawo maqembu. So i-program izokusho kanjani? Amanye amazwe uchaza ukuthi-ke umuntu okhethiwe ongayona ingxenye ye-structure akusho ukuthi automatically usezohlala kwi-structure. Uza i-leader ye-unit lo izo-report. Most ama-leaders ama-unit ama-leaders awu-structure abathizwa kakhulu. Okay, sinosikalo osilidela i-campaign njengoba njalo ethula inkulumo la ozosinika i-direction i-head ye-campaign yomkhonto wesizwe eMkhanyakude. Sibe no-coordinator okuyena o-coordinator ama-election eMkhanyakude. Sibe no-deputy chair comrade uThandeni Thembu uyena olida into ye-mobilization. Sibe no-deputy secretary uyena ozobe edila kakhulu nama-logistics uma kuthiwa sine-event. Abantu bazobe bephethe ama-task abasenzela ukuthi kungababikho umuntu ozodisturba omunye umuntu. Uma kuthiwa sinama-event sinawo mhlawumbe sizo-hosta president, umuntu odila nama-logistics osilidayo sokusilidwa comrade u-deputy secretary kuma-logistics comrade. Sibe no-regional organizer ulindiwe kubani odila nento ye-organizing membership ama-t-shirt nani ama-programs ase-ofisini lakhe. Sibe no-fundraiser comrade sports officer Zibane uyena sihlalo kwe-Fincom. I-Fincom Finance Committee Fincom e-compriser u-fundraiser, u-coordinator
noconvene. Bese siba no spokesperson Comrade Tobi odila ngemedia communication. Fanele statement abese siphumile ukuthi nazi leadership isikhona leadership kade yofaka inkomo uyena kufanele amakethe kakhulu umkhokho sezwana baba ngoba siyawenza umsebenzi wemuhle kodwa masinamakethe abantu bengazi ukuthi senzani kufana nokuthi sihlala ngesikhathi so Comrade Tobi uqondelela lokho. Head of security ilitwa Comrade Blessing Khosi. Ama sub unit akhona kwi coordination Comrade Bethel Mthethwa, uLindiwe Mpanza, Mthandeni Mthembu, uLindiwe Mbane, uTobi Simelane, and 4 from sub-regions. Futhi lawyer 4, coordinator we-sub-region. Uzobe ehlala ngaphansi kwaleya unit ezobidila lento ye-coordination leya nesipho. Philcom ngisengichazile siyambona uhlalo wayo Comrade uSibani. Security Comrade Khosini fake ama-social lapha Comrade uAgriba Ngomezulu, Comrade uManzini, Comrade uRichard Shobeka. Bese kubayi laba bawu-4 enizobakhetha kuma-sub-region abadila ne-security. Political education sizolikelwa nguComrade uManzini siyamazi sonke. Angeke simdawuthe ukuthi uzowenza umsebenzi. Yena-ke ongisidela ama-political class Comrade Bethel Mthethwa, Comrade Shobeke, Comrade Mthandeni Mthembu. Mobilization sihlalo wayo Comrade Mthembu, uGwidwe Khwanasi, GS, Thembi Ngomezulu, uZakhele Hlenyama, uJJ Dlazi, and 4 from sub-region. Organizing team ilitwa Comrade Mbubane, Nomsa Ponjana, uZakhele Hlenyama, uZonke Ntsibande, Sipho Mabila, and 4 from sub-regions. Media and communication, uTobi Simelane, noMthandeni Mthembu, and 4 from sub-regions. Kodwa each comrade, all media and communication from sub-region, they are not allowed to implement a statement. Ngoba sifuna i-organization ikhulume ulimi lodwa. Sezwana baba. Uma wabheka ama-terms and reference ngisho kahle. Yebo bona lokho. Ithi i-office lika-spokesperson lizoba se-ofisini lizoreporta kwi-office lika-coordinator. Okusho ukuthi naye u-spokesperson akakwazi ukukhipha i-statement engasibonanga coordinator. Sezwana. Comrade, uma ufuna ukuwina kokuqala kufanele ube in order. So i-organization kufanele ibe in order. Yabo? One message. Lomkhotho. PFC
se-ofisini lika-coordinator no-deputy secretary. Sobona-ke laphana-ke sesiwenzile ama-PFC members. I-deployment ayizukuyideployela i-sub-region. Sezwana mkabala. Entweni ye-PFC kuma-sub-regional is-deployed. Bheke lapha ama-terms of reference. Ise-ofisini lika-coordinator we-region. Already sesi-deployile uzobona lapho kumaphepha ukuthi ngobani abazoba nama-PFC member umasipala nomasipala. Okay? Legal monitoring. Goodwill donors. Stagwatobo, Siatuli, and 4 from sub-regions. Abahlali n'abanye structures. Legal monitoring for skills are. Wokusukulokhetho uma kune-dispute bona siphika bona ngoba uzokwenza nasi isikhathi wena uzobhala i-dispute uyena ufuna silekelele ngokwesikili sakhe ekuyi-offset ukuthi asilekelele ukuthi i-dispute izoyibhala iyobhaleka kanjani. Sizwana mkabala. Siyaku-IEC Home Affairs lidokomplethi zonke nomsapotana Thembi Ngomezulu, John Class nabawu-4 abazobe besuka kuma-sub-regions. Sithini nento ka-IEC and Home Affairs. Sithini le committee le yilona ethe kufuneka besinike i-program of action lethi ngoba siya ngomhla ka-26 siya kanjani na yibona kufuneka bekwazi ukusikhiphela i-budget ethi loya masipala ngoba sinamawadi amngaka i-budget izothi malini yamaphathi yokudla izinto ze-transport yonke lonto lama-contract azosinikela nakuma-sub-region each sub-region fanele bekhona umuntu ozobedilana nayo. Ilama-contract kufuneka aye kwa-Home Affairs aqinisekise ukuthi i-distribution yama-idea wakhe ama-idea azohlala kwa-Home Affairs kusetshenziswa ilama-contract kufuneka aqinisekise ukuthi lama-idea abanjengamaquthuquthu lapha omama into esiyazile lo-contract abantu bakithi bayahamba beyoboleka ogquka ukudla amaquthuquthu ababambela ama-idea nakabumbu sezwana omredi kufuneka asiste ukuthi kuloya masipala iliphi iquthuquthu elithathe ama-idea abantu lokhu siyawathi sihambe siyowalanda banikwe abantu behambe beyorejista abantu esiyokwazi ukatholela ama-idea beyorejista noma kanjani bawusibhedlela awuwini ukhetho komredi uwina ngosuku le-registration usuku uzovotelwa abantu abangasarejistered ukhetho uwina ngosuku le-registration
For sure ikhona enye ilandela. Uma isalandela enye, ama-comrade kufuneka akhulume no-Home Affairs ukuthi besenzele ama-outreach program. Uma beyenza ama-outreach program, ulanto ayisebe seduze, ayenze ama-ID abantu bayarejista. Kufanele thina comrade sazi ukuthi bangaki abantu esibarejistile. Thetho uwina ngey'ndaba. Kufanele sazi thina ngokwe-program yethu ukuthi sebebangakanani abantu esikwazi ukubathathela ama-ID. Bawuqala abantu besibabazi bethi ukhona uyasebenza. Yona nhlangano yokufundela. Colored and people living with disability, Comrade Mthetho, and 4 from sub-regions. Traditional leaders and izinduna, Mkhwanazi siyamazi tusemkhosini wakwaMkhwanazi, uNyambosa, uMose Mtshali, Zakela Nhlenyama, noBukhosini. Traditional healers and pastors, uGogo Jeni, uEric Ntuli, uDumsani Mlambo. That's not sure. Mlambo waNazaretha. Bese siya ne-Discipline and Dispute Resolution Committee. Isikhona i-DC committee. Ayisuki kimi isuka kuma-national officials. No more ama-comrade azoba divisive, azobamba umkhonto ngenyawo, umkhonto ubheke phambili ewubamba. Ngoba uba divisive comrade, uba divisive, ube arrogant, ungalibheki, ungafuni ukuthatha into esisho umkhonto wenziwe into ecatshangwa kuye kuphela. Kusho ukuthi ubamba umkhonto ngenyawo ukuya phambili, ufuna ungaphumeleli. Ngoba ngizwe kahle ukuthi ngithi I'm prepared and ngizitshenile. Ngizengathi manginikela lapha uNyazinto ngathi Nkosi ngicela ungiphe ubuhlakani ukwazi ukuyida laba bantu. Ingabi nomoya wokuthi lona kade izonda lona wayengafuni. Sonke kufuneka senze njalo masifuna ukuthi lo mkhonto kufanele uwine. So-ke umkhonto ukhanda ma-terms and reference, usihlalo wayo kuphela uDeputy Khonfile Comrade Mthandeni. Akushoyo Lindiwe Mpanza, Secretary wayo, Sibusiso Ngeno, Betho Mthetho, Sibusiso Zibani, Sipho Zungu, Richard Shorty. Hingahlekile. Bekeceleke. So siyacela ke manje ukuthi ungaze ubhalele incwadi izwe labantu. Asinisabe sibafuna. Kodwa nje umuntu uyaxwayisa ukuthi ungayivumi incwadi efika incwadi efika ukubhalele labantu.
futhi wona lamadoda la azobedila nalapha sekwenzeka sekuthi sekunama-dispute njengoba ngisiya entweni yokukhetha kwamakhandidate. Ilula comrade into yamakhandidate omkhonto. Kunamavidiyo awu-6 ithi ividiyo iphuma nekhandidate layo. Kuya ngey'namba ukuthi umphakathi uyakuthemba. Asibafuni laba bantu abathi ngayikhandela umkhonto. Umkhonto wakwaZulu usukhona. Ithi wena washeshe wasuku hayi wayikhandela manje ngoba washeshe wasuku usubona sekufanele kube yinto yakho. Athi futhi lama terms of reference ithi thina esila asivumelekile ukuthi sibe ngama-ward candidate. Você vai organizar PSC members corporate Emtubatuba Usibusiso Ngema Umpendulo Punzi i-alternate yakhe uKudweli Mkhanasi noSithandwa Thuba. Big 5 Musenjani utumsa demand ungasukuma demand kubisa kahle demand utumsa kahle demand basa Big 5 okay ulungsana demand i-alternate ukhosini ukhohlakele lapha uqwabe oyi-alternate nokhosini ejozini uSipho Kumele uTanoti Mkomezulu Jebeni okay so Tanoti Jebeni Thobela Mkina noMxolisi Mkomezulu. Hayi man now comrade so it's a pessimist form for you to so alternate desire no futhi correspondence speed ayike injalo le comrade i-campaign ngapha ne-campaign ngapha kusetshenzwa ndawonye. Kanjalo bantwana laba fethu laba amaphesi sukela manje kuze kushaya yingakho sithe undeploy ama-PSC members uma sub regions ibona kufanele sihlalele
ukuze beyoshawa ukhetho. Ngoba bewu-4 nje omunye engaphumeleli omunye ubapha. Ihamba kanjalo ke maqabane. Eyokugcina-ke comrades ama-guidelines okukhandwa kwama-sub-regions. Abantu siyawabona sonke nayi composition yama-guidelines yama-members okufuneke akhandele ama-sub-regions. Sinawo ama-document comrade ongenawo nje abathina kumafoni sikhona-ke yathi kusabala ngizondibala ibe kanjena comrade ino-convener, deputy convener, ino-coordinator, deputy coordinator, ino-organizer, ino-fundraising, ino-spokesperson, ino-security, bese kuba additional ourselves okufuneke siwakhanda. Indlela-ke ezokhandwa ngayo corporate siyayibona i-requirement laphaya. Imember kwi-good standing ukufanele ibe yilunga le-sub-region. Proven record of active participation siyazana. Comrade esimaziyo comrade ukuthi uhlala aparticipate comrade kuma-programs omkhonto wesizwe. Siyezwana maqabane. Le ndaba yokuthi nithi nizoshayana nizomkhipha ubani wamkhipha siya-intervene siyakufaka. So comrade asidingi makhembe, sidinga lento ibhalanse kahle yenzeke kahle ngoba siyadinga ukuthi sisebenze. I-resident lo uhlala kuleyo wadi ID yase-South Africa izinto nje zonke esizaziyo comrade. The sub-regional zone ward branch election casting must have 15 in total as explained above. Umshado futhi nakumawadi kufuneka senze kanjalo sempile esichazayo. The number of nominated members to sub-region zone should be proportionate to the number of wards in each sub-region. Siyayizwa maqabane. Proportionate basho ukuthi uma kukhona amawadi elikhulu kakhulu siyabhalansa. Ngicabanga niyayizwa. Uselebike comrade. Seqedile. Ithi-ke comrade original coordinator besizana no-organizer ibona-ke abazoconvena nama-meetings la okuhlala kwama-sub-regions bayibeka-ke i-program encane laphaya evelayo. Ikanjena-ke comrade sithi asibonisa siyi-structure ike kwaba khona sapresenta umbono ukuthi ngoba sinikwe 2 weeks comrade sibe sesiqedile lama-structures. Kube khona umbono othi kungaba njani uma singaqala sihlalisa ama-branch. Ngesikhathi sihlalisa ama-branch sikhetha ubuholi bama-branch simvumele ukuthi ku-attach ama-positions okabo kanje bese sibanika i-nomination form ukuthi bekhethe abantu abawu-5 abathi bababona bengalunga uma bengaba ngama-sub-regional members. Not ewadini yakhe kuphela. Ibranch ingeyona
uma ibe nokucabanga ukuthi khetha umntwana ingekho kubantu ababili bese kuthi laba bathathu ibakhethe ngokwama-subregions bese kulethwa ama-nominations form bese sibala ngokuthi ubani othola amawadi amaningi njalo kuze kuphume u-15 then siyakhetha i-subregion suggestion committee ngibeka kunini akukho kuma-guidelines nengizwa kahle eyesibili yile ebekade niyenze le nqomana nayo kuyona lo mbono wale suggestion yokuqala uvela ngenxa yokuthi nigcina senqomana asikuthandi ukuthi niqomana manje niqomana corporate nize niqome ngisho nomuntu ongalulekelela umuntu olekho nomuntu osesebenze isikhathi eside ngezinzondo sinqumo umuntu engabe sacontribute lutho emfundweni so ingakho bekune proposal enje ayiphuphi yingakho sithe asimbize lapho ukuthi nibeke umuzwa wenu nibeke umuzwa wenu ukuthi yiphi into engasenza sisheshe siqede lothukwisi ngani ngiyakholelwa ukuthi kuzowenzeka kusheshe so yilokho kwabaqala okuyi-option yesibili abathi ngizwela angigwebuka walokhuya ngoba akukho kuma-guidelines kodwa umani umukelwa yimina kungenza ngizothethe eyokuqala ithi ubuholi sizofika isikhathi samabhantshi zohlalisa ibhantshi yakho nifike nokukhethe ngo-15 gcwalisa ifomula yayo bese nimuva okwesibili ni-attach ama-position lapha njalo ewadini bese emva kwalokho ninominate abantu enibona ukuthi i-subregion bazoyilekelela ukuthi ikhethe njalo iye okhotini kahle iflow niyibhranch enivumeleka nino uma becabanga ukuthi ukhethe umuntu la neqe kubantu ababili laba bathathu sibabuka ngokwamawadi ngokwamakhono abo bazi ngithi ayikho kuma-guidelines ngiyiproposela ukuthi ibukeka ingahle iluqede lento yokuqomana yabona ngoba uma seliqumene vele kwishape kuvele kwishintshe ishape yama-election ugcina nje besebaningi silokhu kulima sizama into engasenza ukuthi sibhalanse futhi abaholi bekhephe ama-branch njengoba abe-region bakhephe nina nengama-subregion nabe-province bakhephe ngama-region i-option leyo yokuqala ethi ayiphuphi eyesibili yile evelayo ukuthi ningahlangana nixoxe nivumelane namagama bese nowasubmit sithi-ke siyixoxisele sithi asiyixoxisele nisilekelele futhi nangombono wokuthi yiphi into soyenza nayikorrect into ofuna iphuphuka ama-problems ethu atight kanti futhi anzima fanele siwathe
siyasetha ama-structures manje siprepare i-registration. Ngesikhathi siprepare i-registration funeke sihlalisa ama-ward candidate ngoba u-IEC uyavala ngomhla 30 July. Usho kahle? 30 July yabo. Okusho nje lezinyanga kunzima kwanaphela. Usidinga sikampela kwanaphela. Yabo. Ama-candidate into yenziwe. By 30 July sesisubmithile July ku-IEC. So iyasitinga le decision. Wahluleka ukusubmit ushilo wathi yohambe ufike ukhetho ikhonto ungamele. So kufunekile emkhanya kude sahlelwe into eyangehlela i-NFP ngokunyaka. Injalo ke lapha. Sesithatha ke imono yini uthithi. Manje hlala ngathi ngokubuyisela. Okay, so hamba ngesephethe comrade Malibili number 1, Bado Tado number 2, Amili Bongani number 3, Desire number 4, Bala comrade Mfundo Tobelani comrade Uzama number 7. We are like number 8. This is another comrade Gobes number 9, number 10, number 11, number 12. Number 13, number 14, number 15, yes, 15 comrade. 16 Sadile, 17 Lapaya, 18. So Ladelane with that sentence comrade, leadership ngaphambili sokulekelela ukuthi silalele sisi ukuthi imbono yeningi ithi phambili. Ngokumbuza ngihlala phambili ukuthi njengoba discussa le topic input yama-veterans izovela nini after the discussion noma kufanele ilandele ikanobhala bese sidiscussa sesine-understanding efanayo asinoyezwa umbuzo ukuthi our input probably inviting izolandela after wena noma sizovulela abantu sidebate le-issue ne-proposal ozanayo bese siyifaka ekugcineni na.
Axolise Comrade Manzi. We are proposal and proposal to the stairs of Father after the presentation. So tell a comrade to listen up for is the present we understand I guess the of internet against the put here. It's never a Comrade Manzi.